Dakle, mnogo je urađeno po pitanju romske populacije. Da, mnogo je urađeno po pitanju romske populacije. Ako pođete na terenu u njihovim naseljima, u njihovim kućama, vidjet ćete da i dalje oni žive ekstremno siromašno. Ekstremno, kažem, jedno x puta ovako, jer ima osoba koje zaista nemaju, kojima je zapravo izvor preživljavanja su kontejneri. Kontejneri, svako jutro kontejneri. Ekstremno siromaštvo udružena, stavljam pod navodnicima, sa diskriminacijom, u svim oblicima, u svim segmentima društva, počevši od porodice do institucija, osim naravno u pojedinim slučajevima kada se treba za javnost dati neka izjava, pa je jako prihvatljivo i društveno i zbog mnogih možda projekata i zbog integracija prema EU i prema Zapadu, treba se fotografisati i istaći kako u romskoj zajednici je učinjen vidan napredak. Napredak jeste učinjen, ali ne u toj mjeri u kojoj se predstavlja kako u samoj Crnoj Gori, tako i van Crne Gore. Dakle, nakon diskriminacije istakla bih obrazovanje, zapravo neobrazovanje mnogih romskih djevojčica i dječaka, posebno djevojčica, i strah od svih ovih parametara, posebno diskriminacije u kojima se Romi konstantno nalaze. Da će biti prokazani, da će biti žigosani, što jesu, nažalost. Svjedoci smo i svjedokinje svakodnevno da se to dešava i ko je u kontaktu sa njima i ko je sa njima u njihovim kućama, u njihovim domovima, u njihovim naseljima, može da zna koliko zapravo, koliki strah oni trpe i koliko se najradije povlače u svojim domovima i u svojim naseljima, i tu se najsigurnije zapravo osjećaju. Vratit ću se na obrazovanje romskih djevojčica, jer kao neko ko vodi sklonište za žrtve trgovine ljudima već 13. godinu, bili smo, nažalost i na sreću, u situaciji da pružimo utočište romskim djevojčicama uzrasta od 11,5 godina do 14 godina, koje su žrtve nasilja koje u romskoj zajednici nazivaju običajno pravo, što naravno ne pije vodu, koje su žrtve rane udaje i ugovorenih brakova. Dakle, vrlo često se govori da je rana udaja ili ugovoreni brak. Rana udaja ili ugovoreni brak ne stoji. Rana udaja je jedno, ugovoreni brak je drugo. A posljedice su apsolutno podjednake za djevojčicu koja se uda sa 11 godina, sa 12, 13 ili 15, već ima 2, 3 ili 4 djece. Posljedice su u smislu prvo fizičkog i psihičkog nerazvoja u doba adolescencije, u tome što trpe te djevojčice razne oblike nasilja koje su u romskoj zajednici, kao i u čitavom društvu, prihvaćene kao normalne. U većini slučajeva u romskoj zajednici apsolutno su prihvaćene normalno. Tako da djevojčice bivaju vaspitavane od mladih, od ranog djetinjstva zapravo, da njihova životna uloga jeste postati majka što ranije i udati se što ranije. Dakle, kod nje se stvara svijest od najranijih dana djetinjstva da ona sama treba da prekine školovanje pod pritiskom porodice i čitave romske zajednice što ranije, jer sa 12, 13, 14 godina imali smo slučajeva kada djevojčice kažu da imaju priliku da se ponovo vrate, da uče neki zanat ili nastave školovanje, ali one kažu da je to sada sramota za njih, da imaju već 13, 14 godina. Zamislite tu svijest kad od malih noga se stvara takva percepcija da ona sa 12, 13 godina treba već postati majka, da ne kažemo sa 20 godina, one su već prestare i za udaju ili za bilo kakvo školovanje.